ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat tang na wets ham maulai moro shillong. Start your IES journey with India's premium IES coaching institute. Study from best IES mentors from Delhi face-to-face at ALS MIIT Brookdin Dhankiti. Limited seats only. Batch starts August. To register, call 9402102243. Khubor, ki Khubor hakimat to nya sedang syua ki Khubor na ke Jylla. Hadin ke jingmi ke thamak tien limba kuai ke video ke belah sapriang bah haki social media hapadeng ke long kemi baru doktor hakamra emergency jong ke civil hospital mau kerwan ke HYC Southwest Khasi Hills District college shakani ke Jaka Sumar ban Panjing Shai hindai haba poi hakate kam skong thau shu manu babakla bat manu bade kumta kala kentu ya bro aliang menciapan map no baban penkut no ya kani kakam. Haka juga por ke senggala kentu ya baru kinong trei hapo ketika civil hospital mau kerwat makim day than ban penpau ki kentin khori kinong pang ki buan shim dawai dan ki betiapang ha ketika hospital kumjuru kala kentu ki patba nawan shim dawai dan ki buan tiapang ha ke hospital makim day than ban shim kabu. Ka HYC Soyong Zone Talit Pinsno show du MHO halo ke Jinglong Jingman jang ke CHC Soyong ke bakin thop na do ko baki we pat ki jinan kam ki bakta ki patba ki buan ban pha sumar ha ke CHC. Ka kin hon ki try kali bat driver ki biran hapo kalama local truck owner and driver association ki ba hapo ke hima milim bat hima khairim kan shong jingalang ha ka project mentau benai ha pranai ban shong perkhan halo ke jingsha khanglat khang lenti yaki kali ket mar klem kanu ke jing penshai na ka sarkar kidan kumba shispa angor ki samla ki blawan bani shin benta hakamat shaprang karya guidance blapen long daga seng ki samla puli ka khasi students union nongstein circle baklio bun ki jing hikai ki ben minto yaki hadin habot Kajing beteng jong slap menther haki benta jong ke East Gender Hills District Klawanra kajing tua kendo kabajor hasurokba NH6 hakashnong kuliang. Haka ni kajing tua kawe ka kalirit kala shatap haka kendo batut nalor bat kawe ka trok kala sakut hapadeng surok. Haka ni kajing ja shimgaran kanu kajing ja bes ngausi. Kini kajing tua kendo haka ni kajaka dei ka belaja bunsin bat wanra kajing thot haklet kawan ki kali ki biyai lingba kani ka surok. Mentapan tengah pahasi Khubor nakari. Kumbalai sepangun kilia no kibla pendam wat hag Jylla Tripura kila penlong jinga ki dak besyong syak tangan sahu pra kenta kenti ban penbor ka sarkar bukan penurlong no ya ki bebon ki jing dawa jangki. Kilai sepangut tam kilia no kidai gibana keseng National Liberation Front of Tripura All Tripura Tiger Force ban ka Blue National Council of Tripura. Uno aiktin jongki USK Jamatya ulong batang hadu araja khatpra kidan syajar arspa lai pustan ngut kileno kibla pendam wat hindai ka sarkar kam shimle AA ya kijindawa jongki mekin thop ya kijindawa benweng lut no ya baro kimkut duma persya yaki Umentri katanak kakoi kakhya jong ka sarkar pedeng UJP nada ulapin sngau ha ka yeng dor barba jong ka lok sabha banado usnam araja khatsa hoduk menta ka sarkar klapen bo ni medical college alai spa prapunyo teli syakah nyus pa lai phoi teli ulai tho bagasi diki samla puliru lapen kieu nakasan phoi aja lai spa sapu prango syakah shilak khat arngot ulong bah ka nega kinti ka menta ka sarkar kelamang pisa khambon ru ya katanak kakoi kakhya Ka MP Raja Sabha Nagaseng Samajwadi Party Kajaya Bachchan Kalayeng Ban Persya Yulampang ke Raja Sabha Jagdeep Dhankar Hakapor bukhot ke kerteng bapura jangka Kajaya kalau bakam sngo tenat bakan mi ilang ka kerteng jong Amitabh haga kerteng bapura jangka walau dei makna ulok jangkaru hende ulampang ulong baka kerteng ke bakhot ke dekat kong ka kerteng bapau haga certificate bat lada kajaya ka sngo thut ya kata kelawan penkelano ke kerteng bala ayah ka certificate. Kini kajaya keran kalami de hadian ba ulampang ukhot ya kajaya Bachchan da kajaya Amitabh Bachchan kalau ong bakadei pan khotbet da kajaya Bachchan. Menteri Sarkar Jangka West Bengal upet Yakatranat Correctional Services Department Wakil Giri lo resign no pat ulapha yaga shiti resign syaka Menteri Rangba ke West Bengal ka Mamata Banerjee. Ulong bu hab ban resign no dehdin bu state president ke Trinamool Congress Badairu UMP ke Raja Sabha Usubrata Bakshi ulapha ju ban resign no
Kajing dawa buun resign kari hadin bala sapriang ke video boleh tomet ya ke officer Pyrthei jangka forest department. Ulong ba pan map satya bat ha kajing im jong u kemunong mi khmat pai ba pat jupan map satya na ki officer sarkar bat mentaru tri satya ban pan map. Kajing ya breu na kada kajing tua kendo kebajur hawayanat menta kelapoi syakalai spa prapu nyongut bat sachi spa prapu ngut pat kidang jarngai. Kidan palat khatsan spa ngot kikin hun yarap naga NDRF, SDRF ki pulet bat kikin hun tremon ngau bha ki belawan syawainat ban yarap ya ki lanot. Menteri Kesehatan Kampung Ying jangka Sarkar India Amit Shah ubal-ong baka kin hun jangka Liang Persha kebela tip kum ke India kin syong biang ha ke Liang Persha haus nam araja apu kandairu. Ulah pentikna bahawa araja apu kandairu ke Sarkar umudi kan bat biang ya ke bawah sensyar. Ulah keren yakni haga jingalang ke belalong ha Chandigarh. Mentapat tunya pa syiki Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Ka jinga ki Bangladesh ke belalong ke Pyrthei hak baki noya ki ke rung jubor hagana bandhan ke yingsa jangka menteri rang bakdo jangka tegeri. Kinoya ki ke bom bat penpra yu dormon jung nongele lajlo u Sheikh Mujibur Rahman Presiden Berim ubadeiru ukpa jangka menteri rang bakdo ke Sheikh Hasina. Palat saulak ngot ki patba klemi syasurok banyak ki persya eka sarkar jaka Sheikh Hasina. Kedan palat spa ngot ki patba ki belayap pada ki hajar ngot ki mensau hak jinga pen ibor hapada ki patba bar ki pulet. Kementeri rang bakdo ka Bangladesh ke Sheikh Hasina kla resign no nama lajur palat ke jinga ki hakri Bangladesh. Uhe shipai jangka Bangladesh u General Weka us zaman ulong basyen unthaw ya ka sarkar ke shipor ban penya ikam ki jam jangka tegeri bat syen syong jingalang baru Presiden Muhammad Shahabuddin. Ke Sheikh Hasina kla pet keratno nala ke jangkeri benetsa shikijaka bakham shingan namar bagi patba kla bitar palat yaka. Ulam panggayeng dorbar tauan jangka Iran Muhammad Bakir Kalibaf ulak keren hayeng dorbar tauan jangka Iran baka Iran kan le dak beting halo ka jing syak penyap no jong noilam ka Hamas u Ismail Haniye. Ulak keren yakni hagas ni sedang jangka dorbar. Ka Iran kelakam bakla dep tokit halo ka jing syak penyap u Haniye bakan sele dak badan kam. Arpusan ngut kinong Palestine kilayap bat bun ba ki bemensau na kada ko jing ter bom ke Israel haki arli skol kebadan hanong ba Gaza. Ka Israel ka ter bom nalo lingsun ya ki arli skol. Ki bor sarkar jong ka Gaza kilakam ba khambun na ki bayap ki dikikin the ba ki khenna. Ka jingyap kinong Palestine hadup menta kelapoi syakalai kundai hajar sanspa prapulai ngut. Ka Hamas kelas dang ya kejing keran banjir ya kinong yalam mathmai jangka hading jing syak penyap no jangki katu kaningut kinong yalam ha ke Israel. Katu kaningut kinong yalam jangka Hamas kebla syak penyap kikin thop yu Ismail Haniye u Muhammad Dave bat ki weipan. Kiri per kom ke UK ke Sweden, Jordan ke US ke India bat ki weipat kila kintui kinong song jang bedan Lebanon bagi dia ban mi no wud namar baka jur plat ke jinya khun hapadang ke Israel bat ke Hezbollah. Kita kiri kila bo ya ki kin hun bakerpang ban yarap kinong song jangki ban mi no na Lebanon. Kila rairu ban khang shwa shipor ya ki office trekam jangki ke bedan Lebanon tat hadu ban jai ke jinya kan a. Begitu Kylleng Khubor hakimat Khublei. Usnem arjar arpo uday usnem ubaka Pyrthei baro kawai ka mat ya ka jinjar sosat nagadao ka jingwan lan shop ka klam COVID-19. Day hakane ka por baki nongsang snong jongane ka jala jongiru ki im hapdeng ka jinjar ki im hapdeng ka jing kordet bat ka kim khai namar bala khang dam lut ya baro ya ka ya yeng ka kit ka ba ka thiet ka pet nadong sedong. Kum kawai na kilat Pyrthei Khubor kabala rung syaki kendong ken srot la hasor ni la hanong kendong. Ngilap bon jaj kijing ki bagi paj ba ki kendo hagapor lockdown. Kawai na kita kijing kabangi kendo hagapor lockdown kadai ka bam. Habang yong ka bam hakajat bin riu jongi nengong deu khau udai upiat kasini kamlu kadok kha bat kumta terter. Haot. Na pedang kini kimarba katu kat ni ngilaban yo na kadi kazala ka jongiru. Henry kat no kibabon hi ni haban shanya na bar. Mentang ngilala na kiti kijing ki babaro ya kendu hakapo lockdown. Henry kum kazala
ni habat kendit ben riu. Kenang bangin dobla ben penbiang daladi yaladi. La kalong hakabam kadi kakup kasem karyam kabet berkum ta ter. Lingba kan Khubor yalap yariu. Inyok bani mirjingut kumno bani lap ban poi syakatong bat ban longru kum kata kerensan ke ban plilat iki pajba ban penpau iki jing snow ke jongki hakakam ba kejing don kam hakakam bat ba kasor karu kan lap ban sngap iki ta jing don kam. Namar klem ke jing telang ke jong pajba bat kasor kar. Ka Jylla kan mla ban yeng halak ke jong ki kejan. Tungunya pet menta ki egi jing ki ba khanglat ki pajba jongi bat ki egi jinan kam jongki ke ba kasor kar ka hapan le. Lengba ka batisi TV Nyiwan ra yagani ka Khubor yalap yari. Habar ben usai pan Jat bin riu kasan